Mambura ma thiguku ya Christmas makorete kambi-ini kuria matigetwo matari na kindu mangita kiao thutha wa kuhamurithio ni mbura ya muiyuro iria ikoretwo igumiire icigo itiganite cia bururi. Irorete gukinya mieri iri riu thutha wa ikaria gicunji kinini gia kaunti ya Taita Taveta mahutio ni mbura nene ya muiyuro iria yarahire nyumba ciao na guthukangia indo ciao na gukinyeria riu mario kambi-ini ya cukuru wa muthingi wa Voi kuria riu gutuikite mucie wao mweru. Shule karibuni zinafunguliwa. Hatujui tutaenda wapi tutakapofunguliwa, manake manyumba yetu yalianguka, hatuna hapa kwenda. Ningependa kusema bana watu wapatiwe makao sababu kuna mama zangu hapa, manyanya wako hapa, manyumba yameenda. Nini sasa makao itakuwa vizuri? The county government has already identified a place within Voi and the survey process is ongoing. Na wale maikaraga hakuhi na rũĩ rwa Tana mambĩte hema thutha wa mĩciĩ yao kwarahirwo kuria rĩu matigetwo makiara guoko na arĩa mamũkĩra ũteithio wa indo cia bata. Maji ambayo tulikuwa tunatumia kisima yote ishaingia kwa maji ni machafu. Malaria imetusomba, matumbo na hatuna daktari. Hospitali tuko nayo lakini daktari hatuna. Kaisha wa serikali tuangalilieni, sisi tunatabu hapa, kina mama tumesumbuka, hata watoto wetu konjata. Mimi saa hii nazungumza tu konja kali sana. Handũ-inĩ ha Inooro TV, jitagwo Gladys wa Njohi.